doktoregaiak ikerlanentzako ikerketako oso zati garrantzitsua dira, ez? Alde batetik, ikerketa guretzat epe luzeko gauza delako. Ez da egun batetik bestera fruituak ematen dituen gauza bat, baizik eta heltzeko denbora eta lasaitasun bat behar duena, ez? Eta hori lortzeko tesi doktoralak oso baliabide egokia eta garrantzitsua dira. Gainera, lehen galdetzen zidaten, doktoregaiak zer eskaintzen duten, ez? Euren muina eskaintzen dute. Ze tesi bat egitea ez da bakarrik lan bat. Tesi bat egiteak aldatu egiten zaitu ez bakarrik profesional bezala, baita ere pertsona bezala. Hori da guretzako garrantzitsuena, ez? Ikerlani laguntzea, inguruari laguntzea eta doktoregaiei ere pertsona eta profesional bezala heltzen laguntzea. Ni Alex Agüin naiz eta Ikerlango parte naiz 2013tik. Ikasle bezala sartu nintzen, praktikak eta proiektua egiteko, eta gero masterrean berdina egin nuen. Fase hori bukatuta, tesiakin hasi nintzen. Ikerlanen tesiaitik bi abantaila nagusi ematen ditu. Alde batetik, unibertsitatean batzutan teorian gelditzen diren gauzak, alde industrialean aplikatzeko aukera, hori izan nintzen bat. Eta bestetik, ematen dizun lasaitasun eta babes ekonomiko eta burokratiko guztia. Azken tesiko azken hilauteak gelditzen zaizkit, ja idazten ari naiz, ja berez lan teoriko eta lan praktiko gehiena egina dago, eta guen idazten dago, tesia idazten dago, orduan, ilusioakin hartzen dut, eta prebisioen ustez, urte bukaeran, doktoretza depositatzeko aukera izanen dut. Pues mi rol como tutor de doctorando es un poco ayudarle técnicamente al doctorando, bien con los conocimientos que tengamos nosotros dentro de Ikerlan o bien buscando ayuda en la universidad o en otros sitios. Y por otra parte, pues el supervisar un poco que la tesis siga bien su proceso y llegue bien a los hitos necesarios. Estoy basando un poco en mis conocimientos, mis experiencias como doctorando para ayudarle a Alex a llevar lo mejor posible la tesis y aprendiendo de esta experiencia para futuras posibles tutorías de tesis. Las ventajas que le veo a hacer una tesis en Ikerlan sobre hacerlo en una universidad es que vamos un poco en la aplicabilidad que puede tener estas tesis, estos nuevos conocimientos que generamos en un futuro, en un proyecto industrial, en un producto o en un proceso de mejora